We can't get too complacent. We've got to think of every game which is in front of us. You know, yes, we're top, and it's good to have the points on the board, but we are aware what's behind us, and we know that Tregaron, you know, they're going to be a difficult side, but if the boys can't get up for it and they want to get a promotion, there's something wrong, you know. Liam Jones tu fewn at Ryan Davies yn ei gosod i at Ifan Jones ac mae Tregaron ar y blaen. Ie, o'r diwedd, mae'n ysbanu. O'n i'n gweld rhywbeth yn dod, ond na fe. Mwyn y lan, gret. Boes war yna. Unrhyw un sydd ddim yn ymwybodol, fod wedi rhoi bach o gyd-destun o ran lle da chi, lle maen nhw'n y gynghrair, a be fydda triphwynt pnawn ma'n ei olygu? Maen nhw wedi chwarae 14 gêm, ni wedi chwarae 8. So mae 6 gêm da ni i chwarae. So mae hwnna yn 18 pwynt. Os bod ni'n ennill games i gyd, byddwn ni lan yr un maint o bwyntiau nhw. Ar y moment, am bod ni heb chwarae gwmynt, a ni gwmynt o bwynt stiol, mae'n edrych yn big ask, ond a talent yn y boesyn, maen nhw'n surpriso ni yn aml ofnadw, chi'n gwybod bod nhw'n good players, a wedyn, amser i ni chwarae teams da iawn weld hein, maen nhw'n gallu codi gêm. Bel yn cael ei chlirio mond at Liam McInally, capten yn chwipio'r croesiad i mewn ar peniad gan Jack Biggs yn dod ar Gelli yn gyfartal. Just equalised with Jack scoring. It's been, we haven't played our more fluent football at the moment. I think we're a little bit like tentative on the ball and there's no composure. Sometimes you just have to get your foot on the ball, head up, a little bit of composure and just play your natural game. Oh, easy. Oh. I thought we were in again. I was just about to jump all over you again. A Christine, ydych chi'n cael pnawn Sadwrn bach allan eto pnawn yma? Ie, dilyn nhw'n bob man ers blynydde mawr. Yn dach wir? Ie, odw. Wel, pan enillon ni'r Emrys Morgan, 2007 fi'n credu, oedd Rhin, sy'n mae'r number 6 fi'n credu heddi, oedd e un o'r mascots ni amser ni. Ie. O'n i wastad yn dilyn ters. Pan o'n i'n ifanc, nod just ffrindiau mrawd yn ware, a wedyn wedi stico dan o. Oedd y gŵr yn manager am rhyw 10 mlynedd, fi'n credu, a wedyn nath e break bach, ond cadwes i dan o. Fi'n enjoyo mynd mas bod i'r crawn di cadw yna. Mae'r boes yn, gref. Felly, Carwyn, dwi ar ddall bod ti'n teithio i fyny o Gaerdydd bob penwythnos i chwarae dy ran efo'r Turfs. Fi'n trial wneud fy ngorau i dod i wario dyn nhw. Fi a 2 boi arall y Canolbarth yna. Fi'n dod o Caerdydd i wario gyda'r boes. Achos ambell un yn dweud ar benwythnos mae yn y brif ddinas ti eisiau bod, ond i chi, mae'r atyniad yn ôl yn Tregaron. Mae'n galon wastad i bod yn Tregaron, so ni hoffi dod i wario dy boes. So na le ni eisiau dod i wario gêm. Mae boes i gyd wedi dod â fancy dress, so ni gyd yn gwisgo lan i mynd nôl ar y bus. So mae 2 awr o taith nôl i fyny. So just bach o hwyl gyda'r boes ar y ffordd nôl. I have no idea we're not breaking through here. I believe we're fairly dominant in what we're doing here, but it's getting that goal, isn't it? Gelli yn troi amddiffyn yn ymosod y bêl dros ben. A dyma Matthew Tong, ydy o'n ennill y ras, ydy! Ac mae prif sgoriwr y Cynghrair wedi rhoi'r tîm serfrig yr adran ar y blaen gyda 5 munud i fynd. Y Gelli 2, Tregaron 1. Ar fain cwrdd i boddau. I fod yn onest, maen nhw'n edrych mwy wel sgwro. A Matthew Tong yn glir eto, y golwr yn dod allan ac unwaith eto, Matthew Tong yn ennill y ras. Mae'n newydd sgwr o to, so ma... ond o'n i'n heiddi rhywbeth mas o'r gêm, ond na, dwi ddim wedi mynd fel heddi, ond fel mae pêl-drod o fe. Yn anffodus, 2 gol iddyn nhw, y cwmwys yr un fath. Pêl-drod yn gros, a wedyn oedd yr centre forward nhw'n rhif 10 na'n just nipo mewn a i pwysio i bod keeper. 2 mistake ni, mwyn ffordd, yn y 5 munud diwetha. Ddim yn heiddi na.
A dyna ni, chwiban ola y dyfarnwr. Mae wedi bod yn gêm gystadleol ond 2 gol hwyr Matthew Tong ydy'r gwahaniaeth yma. Y Gelli yn ennill o 2-1. I knew they would come good in the second half once they started getting the football on the floor, playing as they do, playing the game properly. And I knew Matty would come up trumps. He's a top striker. He's a great lad as well. And we got the 3 points and let's move on, 6 to go. I think you could see in the celebrations what it means to everyone as well. Absolutely, because the club just wants to evolve. We've got such an amazing setup here, like I said earlier. We've applied application for to have a clubhouse and the change rooms up here, which will just elevate the whole club to the next level and bring this whole community together even more. So we're the most ambitious club in the surrounding area, without a shadow of a doubt. Mae'r boys mewn hwnna nawr, maen nhw'n chwod eitha lawr, ond mae'n noswaith dda o flaen ni. Gan bod ni wedi dod â bws lawr, mae yna fancy dress heno nawr. Mae dy fi'n problem. Na felliant. Mae hynny'n bwysig hefyd yn dydy i godi ysbryd, rhywbeth i gadw'r ysbryd i fynd ar ôl canlyniad traumatic fel pnawn. Chwod, fel maen nhw'n gweud, win or lose, we're on the booze. Mae gyda ni cwpl o cans mewn hwnna nawr, bod ni wedi dim dathlu ni'n wneud. Chwod, i ni dal i fod yn mynd i'n joio ni'n hyn. A na beth sy'n bwysig ar diwedd y dydd, bod boes mewn cwrdd, chwarae pêl-droed, cael gêm da, a wedyn mynd allan wedyn ni'n joio gwmni gilydd. Hwna bwys, oes camera.